megalayapost.news. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People, North Khasil District, Lambat Kanong Po Circle, Mantakasngi, kilali bani kenduk sendon, yau edisi Gari Boy District, ban ujor halo kajingja accident kakha, au Surokba, National Highway 6, Kamtam Hapo Kasinong Chambangla, bat kak kendai mer, kabadai kejaka, bagi bor jongka National Highway Authority of India, kalasiang yau Surok daga dau belan, habakren cekilat partai kubor, nakaliang uba Ricky Majau, General Secretary, ka FKJGP North Khasil District, hakajing don langru, uba Precious Kemdej, General Secretary Kanong Po Circle, ulong, bakum kaseng, kadap daga sokia namar gi jingja accident ki bakaka hakite gi jaka baga surok kalong ka buktut khamtam haka porslam bat ki lagar patru iki bor ng district bansim khialam banekren halo kene gamat bat ki bor jong kana hai ngi na kaliang ke FKJP North Khasil District harangkat bat Kanong Po Circle nilai wan banbu kajing ujor ADC jongka Boy District iberi pet ki National Highway kata Isar Jonathan ba kajing kenduk jungi kalong tasing halor ka jingbom long kajing long jingman jong surok National Highway haki jaka ki benta jong ki surok ki bakila sna haki ta kidur ki bolong ki baputut na kapor li julap ya ka accident hakani kedong kathan riboy jungi tingi da ka mesim ko ba kia ngilawan kenduk hakajing susang imut kenduk DC mai DC ila hakajing bengkam ila mina tinglai kenduk ni ADC hakajing kenduk ba ADC long ba Kinsashim initiative habide bat kani ka Surok National Highway namar na kapor kajing jia jong accident ka long sebab palat nang hakini kinyat singiru laja sau santli accident hakiti giju jaka ki belong slippery kejuan kenduk jungi kalong halor kemat ba balik ke National Highway ka snai ketik Surok harangkat bat kajing pentip badan kajing ma lengba kajing bu jong ki barricade jingbu jongki kiti berket lapan ilpa kadak jongka jingma lani ke jingmen saw wat kataru nrei kisna kiti Surok balik kisna kiti Surok ikwa ban klina kan National Highway lengba ke district commissioner office ba nakaliang ke district administrative ru klah yong kinsasim kia ba ki solution ki bala banle habaide bakti Surok katkum ke jing ajmut jungi nakaliang ka seng ru il ong ba kila de banbu ki rumble strip kenang bagi kali kinsuki bat kiniat akar ke ngina kaliang keseng sesisian ni kentu ya ka district administration bakal le halor ketika Surok marba mentagi por tam sujia kendiat kensat habide kinu habide bikam accident nan kinu kam bilang sujia dangsan ru sak bentuk beria ka state jungi tekum tangim kwa ba state jungi barok koi kan sak bentuk beria tang lengba ijang accident marba nakapor supon ji ba accident kidi gibri buan nabar ki turis lani ki nongwan kai na ka state ke ba emerjan bangi ga Assam jujia ki accident ki pentok berai social media te khnang banlat ni kini e baro ngina kliang ka seng lasim senjam ba ban kenduk ya ki district administration ba ki le AA halor ba ide ba kani Surok megalayapost.news.